Jadi boleh hati mak. Ida tutu pinapar ya puta sebituangan ang gabi. Di partikinon na emang. Sa matikina ima abalasu bolon. Ima rumah kaya. Di sini morobat. Jadi ngasomal jalata somal hon. Molo yang gina do nang bergaul atau tugabe hahana ma yang go rasa pasau. Dan bihana yang hidolina. Di partikinon yang alai sudah morobat. Partikinon pasat tayo maju rumah tubuh nami sudah orang pade. Asal makatayamu amang tua. Gabi majalah horas. Ala gabi majalah horas siya do matubutta. Sudah rapat deh, pas saat tanya partikinon tuh dengan tubuh nami, lu bernahor, asal suara kamu amang tua. Gabi mah tutur jalan horas, suak-suak ini manang dihita nomor dongat tubuh. Sudah morak sebitu ama, si nomor tolu, ima sudah orang lu bernahor, asal suara kamu amang tua. Gabi mah jalan horas, ala partikinon naik di rumah bea, ima si nomor 4 manang 2000. Pas saat kami seperti kino tu anggi dulu nami tu situ ang dulu gawe majalah horas ngasa berak kaning parti kira tu si nomor 4 pas saat kami musik tuang udah mati nami amang udah nami ima situ ang tonga-tonga sama suara amang udah gawe majalah horas parti kira musik pas saat kami tuang udah mati nami tu si nomor 6 ima tu situ ang turuan sama suara amang udah mau nanti dapat jalan horas kemarin nanti kita nomor dong tuh para nisi itu amanong gabi imana nih dokna ya natua mapunta sa duro nomor tukong sa hudi pinukan yung puta na pagjodo na bayo titin hudi jadi no aing pe mau lihat madi hamuna dahang duli nami suri hamuna ka wakpung nami doa ka mangmuda nami amang tua nami nang sangat munay ngasrohan nami jadi nuaing pe bolotong nakalingan naro nasyan kapung juhar madok tutu ho may dihita nomor dong at tubo pare no puta si pitu ama kanong gabi ikon marsi basangat-sangapan ipasangap pamumahami nuaing nadong dihutaon kami pe madok mole ate do nasrohan nami disi ido tabona ido sangap na dihita namar dong atu paran ni si bitu amay jadi nuaing pe toho may natnya nung ani pasahat tamo na tu amang awangon na indison ima apala pa inudun na yung naninapok mo na dison jadi hamu pa itubo na siya nudu balong atutu marsanga pa mo sahat tuingan anon dapok muna hami adong dong at tubo muna di son di siya ni poswarohan nami di silas rohan nami ba panggabi do parhorason masyak kami si dapok nauli mahami akadong at tubo muna dong di hitong mula natin masido uti mahami nabang na jadi kami majalah horas di padohon yang idoliniba ima situang turuan di kami masih pudam mau mulai tema diwang giduli nung tung tutur dituturi ho kami ima kita nomor dongat tubuh partikiron memang kami manggoham jadi senasarohan kami ima kami sebidua manarong di luar toh nakanikpe di mulai-mulai di kotak ka amang muda buat tahu tuh molomorhat parman dibuat do patahina molorona marudaun dibuat do rasa parhatan partikiron memang udah ala nung ngaho na mamulay las homa na mangujumay sidot doti masoni masyak kami dongat tubuh dari majalah horas kita naman ang tubuh paparin na puto-putos itong oras kita ala na asa adere-adere kamu nakakarapan na poso na sa tumulan doon man na poso masumuro tigahana mula mo ako dulu puli tayo ng pakadaw ko itaw sok ni manang dihita na padang tubo yang mura doon ipamurun namin kaya bilang namin hamu sa adong susurok namin sok ni manang
Tuhan mo hula-hula namin mangido sangap kami tuloy kami hamang tigiro hamo kami raja namin di hamo hula-hula namin manurong. Boleh ate manang di kata, boleh ate manang di salut. Diamu raja ni pargel lengon nami margaruna bea. Sekami raja ni hula-hulamu marga banurung. Si panabori na ulido, si panabori na kanabinggan. Ima siya kami raja ni hula-hulamu marga banurung. Boleh ate. Tutulang namin at darita udah bagian. Gak bisa lah horas mah. Tapak kematikion padron ni hula-hula manurungi ma padron hula-hula saluhut. Setulu pinauli mahami. Sungsung ni manang di tulang robot putar-putar. Oke, nasa Dewi di Pariban na mga laborong manurong. Dia berjalan horas. Nah tua-tua di hutan. Gabi majalah horas. Jadi semuanya mamang buru. Kesilayan masih Arisa. Gabi jalan horas. Jadi alanang sikop yang Umar Sirenggetan raja nami. Nyan di mulutnya kay Umar Sirenggetan ale toy maraja nami. Makoran na beniring ka raja nami. Mamerek putik kilo. Oke gabi. Jadi semuanya malihitan nomor domat tubuh. Alanang udo totan nama ma pakareta marada por raja ni hula-hula ta. Ingot do hita dia katona lumu bilang dia kapoda ne puta nama do sadudu dengan rakana sadudu dengan ratingna molo ulon yang hahana khot do ulon yang gina molo ulon yang gina khot do yang ulon yang hahana marluga sulu bolon marluga manopi-nopi molo anggina naga bersuhu bolon hahana ma naga berja panabon jadi berarti kenon asa boy sikop idok rohaku upasa matu amu kaido disuhu dinalau pajojoron dia kapakajota. Ya, Doton, saya minta. Mola tema. Asa do surata, ado netik tidak. Mola siap kami no. Itu lebih nauli itu dari kapan? Bahasa apa dong? Namai tadi, nomor dua tubuh nang diamu kahadoli nami raja pusunggu. Dohot nang bidoli nami raja si mare-mare. Gak bicara horas ete. Aja di kami majalah horas. Jadi dison napos dorohaku tuhamu selalu nakal rumah tubuhku hang dinami nadong dison. Naik komar sejarah-jarah do kita dia kena hurang. Marsi itu kosan dia kena lugi. Asa Jepang di kita dapat songon hatana tua-tua. Togu nina urat ibu lupa itu urat di salaon. Togu do kita nomor rumah tubuh ala totong do kita sisa daun laon. Jadi oke dihamu nahu persangap yami hula-hula nami raja manurung tulang nami raja isinaga bona tulang nami raja papahan bona neri nami raja papahan salut nama nahu persangap yami hula-hula nami syakula hula nama tua satu hula nama ramaranggi raja nami tulang nabasa adong dohatan tua-tua nama dok tarulang sabalangin molo manotong logo ni hari dan tarulah kami agah raja nami yang kesujulo mengidup penuturio kami tuamu hula-hula nami tulang sahatu bona nyari takas raja nami di jolo hamu sia duon dibudi hamu si pemaon di tengah-tengah hamu naga bisi alangan di ami yana komuna asapos rohan nami raja nami marsuara majo hamu raja nami raja manurun. Jadi mula tema di hamuna amang buru nami marga raja guguk moro sian hami hula-hula muna amang buru apka naudi naring ganima pasar tamu turaja ni hula-hula muna tema Raja Sinaga langsung ke Sinaga sini Kalau bisa mola hati mato, kalau kami turun Sinaga, sepakat tamu itu mau kenal mato, kami bagian nauli kami. bona tulang papan bona nari papan nah kabijala horas Jadi songoni nang dihamu nahu persangap yami atau tanamin atau tani huta nyari mana itu nyari dulu-dulu sejokal dua jari pera masa di hita nomor satu sahuta kotong atau tani huta do raja panuturi raja pangajari raja nami raja ni huta tuturi hamu hami raja nami bodan disuhun
Nah, jadi malah ada masuk nami. Ay boleh siya kami na tuto ni hutoy siya gaso. Huto to kita. Nanti kau si mga tao dalawang lutulaw na tamo lato. Agape majalah Horas alanong sikop dihita namar sirenggetan dohot mangalap sangap tu nasa horong ni hula-hulata. Jadi dihamu hula-hula nami raja rumah pea gua ngamangara dia mo raja nami Lumah, ang buru. maulete ma dituhata maulete manang dihita saluhutna dihamu hula-hula nami raja rumah pea asa dengan jala uli raja nami tabuka dia kapakateta adong dohata na tua-tua nama dok tek-tek doi namulani godang ser-ser doi namulani tortor sisi doi namulani hata suku doi namulani uhum asa artia main nama tani hari si palasaha mata di bulan asa dengan tamulai pakateta raja nami upa pertai ma pinggan pada kunan saha matur raja pinggan pada kunan Jadi majalah Horas dia mawang buru na. gabi raja nami Ada pasal tamu di sana. Tidak penuh pula. Namari sihon. Boras pin. Doon masuk pada ini dua. Ilma kopi. Bawa pasalongan. Ilma topi muna. Salut namang buru nami. Lucu-lucu nang nakapasa moda. matu tu Nang di naporat dia. Doon ma. Songon. Atani. Dua. Asa tiarma. Panggaliat tiarma ng pakorasan. Dihamu. Kaya ni pemurun nami itu di di Ramotiay Tuhan. Sosoknya ng tanggutang na bulu. Asa tanggoma bertuturut tak. Di nomor hula-hula buru. Mulai sadario satu hari-hari memang ini. matu Pas-pasnya mata nomor 2 mata. Doho ini situ suara. Si balas rohani. Raja doho ingat tasol ibadah. Jadi yang baru doho nama. Oh nama saya nak kendo alis tulang. Makan ada dari hamba itu benar nih. Jadi nakaning amang buru. gabi raja nami Nakaning ngalas rohana. Tidak hundul hamil dia mak tiar asa. Tiar ma banggabiat tiar ma manang pahorasa. Dihita kamar hula-hula buru dimulai bidik kiosa tuh hari-hari na bang itu masuk semua lima nang makaning si panganon na pinasahakmo nasagat nagusuh kami mangan sagat parlopan asa doho na masong katanin at tujuan tingin na dilopan walang-walang ang pangarapa pagtik sa dia pinatubang muna itu kami Tugudang nama pinasuna di hamu na mga liyan matu tu raja nami asa sahat sulu dinububut yan mga pasahat naman tiga panagkunan Korsan sepeda, jalan gabi. matu tu Song dia mau raja ni, ang berunang libut-but dudut, las dohok si mahalosi. Molo dong di pasar tiga kunan baru mah dohok kamalosi. matu tu raja nami sisa ada bangalusi mahita tu raja ni hula-hulatan Ini si Maraja. Ini si. Gabi mah jala Horas di hamu ang berunang. Jadi ima jadi mah jala Horas. Sebenarnya dia orang dulu. gabi raja nami Nungha ini harus suruh kami setengah makin sahatnya karena ini dohono batu kamu amang brunana asa tagbanga akapasu-pasu tagbang siya sa loob hati julonon damodon niya mo ka raja niya amang brunana matu tu raja nami tinaw pasahatan na kaning dikki si murulu dikki sahat dikki tiyo asa udur-udur kudur-udur ma hela nami dulu guru nami kudur no soalnya mana nih saat anak saat tuh nasor maju mana sida gonggomon nih bahkan tua di mata ada dia mah mual tahun na sida 7 bulan nyari matu tu jadi abang borok semua kata ini itu juga semua dia hata dia malak na dia mau rumah dia mah hatana dia mah duduk na takas mau burai buah-buah gabe majalah Horas matu tu jala gabe ihamu hula-hula nami raja rumah pea raja nami adora koalisi hami di suku-suku ni raja tamado dulu dohono nai mole te gudang tomata pardengan rasa
totong di asido tolong di rohana nama ngaramoti hita saluhutna sian ari-ari nam salpu sahatu tiki sadareon ui hita marpungu di jurja guna marapang nama jual si gonggong nasabangi sina raja nami noengke tina hudu hita di atas ni lagi-lagi tiar asang giak matutu tiar panggabian perhorasan tupon yang mata namar tua di batang di hita saluhutna lumo binang namar hula-hula boru raja nami tulang nabasah dinong kakak sutangnya hame naking dinong busur raja mangaton idah nalas sagat namar lopat juhud so bunang uas na raja minum mual si tiyo-tiyo raja nami gada makulit kami raja nami asang dia matutu si panganong tahabursun raja nami pamurnas may daging saudara matubuhi asa acimun may napangalabogi gudur may napangalamuni asa si paniak kolihuli masih panganoni raja nami jala si pasidap panaili tung songoniti raja nami si panganong tupa nabuhi hupasa kami idok hatana dua-dua asa titi mana tino patolok may napalu-paluna songoniti raja nami naku para dihami tuamu hula-hula nami saluhutna asi morohan itu hatagok manihita pasu-pasuna jala takas raja nami tidak kuha besuruk kami deke simudururu nabi nasahat ni rajai deke tiu deke sahat deke namokmo mardokatom hata nauli hata nadinggan asangya mututu raja nami sahat makan nauli nadinggan na pinangidu mulai tua mata namar tua di mata hata nina tutua madokonon nami raja nami asabagok mana marah satu dulu yang pun namar rubian ora sami anak komo nama jalo deke nong pinasa munai asi morohan itu hata tunggabe nama sikat di rajai nama ngalian di nama nong kumahmu raja nami tuhami raja ni anak komuna asa dia main alatna dia main naunukna dia main hata nalas dia mana nirukna buah-buah nami raja nami panggabian perhorasan do raja nami sidubu dia raja nami gabi memang baru panggabian perhorasan do hati berbuah-buah muda tuh kami ima tuh raja nami di bawah ini di dok dua-dua tiba dulu batibang pangarapan tuh pangaloan sama rupa mamat tahu lewata dan dikincang saya rumah di kamu sekarang daripada jaga biar kana mangale matu tuh raja nami asa merakup dulu nauli jaga udul somonna berdalan sakup ni nauli dok sakup ni nahudu jaga udul somon berdalan dia mah nah takas manggurai berbuat gabe majalah horas toh matu tuh raja nami di nama panakasi hamu tuh hami na komuna song hatana tua-tua nama do asa marakup mena nauli mardong ado yang gua kana linggan asa ado kata tu dongan nahudun kusipo tu dongan mardalan asa takas mena uju purba takas uju kola takas si tamadu matu makas jala mamora si takas nauli do si takas nalinggan si takas ni panggabean parhorasan takas mahami anak komuna marbuah-buah raja nami tulang nabasa marsiala masawang hatana tua-tua nama dok patoras kina bulu godang lenggam mai to dong gabesihi magodang nina anak do boru sito kamai matua doli-doli sito kamai matua anak boru asa uli raja nami nang manya tutulinggan marhot berite salani raja nami dina magodang ma anak di jolo nami jala magodang boru di jolo ni rajai terus rohani anak kota raja nami nang memuka rumah tangganya baru marhite raja nami diari nong salpu dinong borah kami tutongan bagas ni rajai ima songon na batu paut adat marhata sinamon dohok manitiari raja nami jala di bagas aparti kinon mar raja nami dinong rapta hudur hon anak kota tutong abagas ni huriai ima anak nami nagabe hela ni rajai jara guru ni rajai nagabe parumain nami jala di bagas aparti kinon mar raja nami disakabe rohan nami neng pasahaton ada nagok mahami tuhamu hula-hula nami rajai rumah bea alai raja nami dada pajolo gugu pabudi mahami raja nami meradapok kamu hula-hula nami guar nama raja nami rabu pinulu sinamut hibul panggohi na huranggok maraja nami pasaton nami tuhamu hula-hula nami raja rumah bea hidup muda raja nami ya bima jalan amambur di pasar di dapok murakan yang pasahat sinamut hibul ada hidup kan ai jadi dohorong na among bor asara soalnya ada among bor kan yang takas uji purba takasan tujuan kola yang takas hamo maduma kita kasama mamora alagi batu tu berubah upasaha majo tuah mau turah aduh siamu mulai ate manang dituhata mulai ate manang dija salon dihamu raja ni amang guru nami marga rumah dia nakakas makakai hida atar sede
Naro pamurota ima tukar punjual. Gale rabu pinudu do nani hatahon dasida kami gudang majalah kamu. Asa gudang lenomu duraja di gulung-gulungmu marka mulai deh. Dia di majalah horas pun. Jadi ima amang buru. Bah, ibu bapak kamu penggohina orang bukit. Agape majalah Horas saha amat pamika raja nami Jadi itu lili nami pawalu juga nami nunga tung uli ni pinami raja nami adong boru ni rajai naga bedongan ni anakon nami jadi oper raja nami kumasa taima panggohin ni sinamon ni boru ni rajai yang gogudang na raja nami 1 juta rupiah maraja nami dia mau buru nanti. Kira mu dia atas. Mau tambah 1. Itu dua. Jadi nah, buat lah. Ibu juga. Mah. Aduh mau disini bapak. Jadi omah. Yang mudah lagi pasahat. Lihat ini. Nung hari pasahat kamu sinamot. Udah godang itu kami. Sok-sok mana? Las maruhan namin, di na pinasahat mo na. Yung matutulad sa alala ni, isang doon namin ma, asa, aduh, hindi ka matugo-tugo-tugo, aduh, hati di ma, tugo-tugo na hopo. Pending sa rumah tua ma, amang mulu namin, tayo itu pahupo sa hato na marini, sa hato na marnono. matutur raja nami Ayaw ni, amang guru, bah, hari pasahat tamu, sinangat hidup, bah, asa titin na tinopa wala pang rawak na kutik so dia na tinutulong na luju lima nang hindi ka masamora matutur jadi itu inang mudah ison pangguhin sinamoti tapulong malisi pareho kadip ni asa huli sino nama sinamot ni burutay. Jadi imamang buruk gabi tulang dinaw pinasahat mo pasahat mati bapak itu bapak Ray maju tuh panggurgurnya itu panggurgurnya las marahomu na raja nami jadi tuh sebenarnya pangnopak tuh pamarai opu erpi tuh si Madokon Amanipal tuh tulang tapi tulang Raja Bulut sudah lupa tulang menurung kulawan panadayo do tulang bololo pangurawan non pasaton nabi itu dia nabi tiki itu habe tu pariban nakina ya pariban namuli tu naboruna Parora tu samotir terus maruhana si pemurah iya tu iboto nama alana nakaning sadama majalosa ima simoloho ibotona adong 5 dalawma 5 hamu ibotona terus maruhana tu sono nama bro gabi ya inang udah ko nomor 32 opat nah kaning ada aku sadar pasar tahu mah tu bapak nami naupati itu dunai pasak mah tu udah bangun kapung mah tu si among bro opung lah tun mati dulu opuro tua Malong masih mau. opuro tua opo prengki opo mariso buruna tu si purba na buruna
Situ orang sama sih. Katulu na guru na. Iya. Upariban na. Patungo may banong bapak. Pariban na patungo ma. Sada dua tulo. Pitu. Pasal tamu mati itu. Pariban. Apa sih kopi itu? Itu tengah. Mbak matulang. Manggohi manon dia pakai di tulang. Olo. Di bere. Bere. Sila balok semenuru. Binabarok. Gabi. Tu pasal tahu maju. Olo humor apa itu lah. Tu dia mau pengamai. Pangamay. Oh. Sendiri itu pangamay. Unay bayan namang baru. Pangamay. Posrohamu na raja nami. Iya. Tu nama jabu ya deh. Nama Jabuy. Olo. Kamu sana. Tu nama jabu. Posrohamu na raja nami. Baik mamang boru perpunguan. Nama jabu nggak pasangan? Nama jabu nggak pasangan kan? Oh tuh angkatan 6 itu angkatan 6. Iya. Nama Jabuy. Kami laro saya kapujuhan. Ay, dia si Majut. Si Junta parki buat kayak dia. Tema. Pasamen no. Pasamen. Mati di distrik. Ana. Karoni. Dala jabu nak kaning. Pasakan ni udah takingan. Kamu itu ratur leku. Pangulu jangan setai leku. Dan sempat lah. Pasal kamu aja tuh tulang nami udah belian. Berita udah belian. Ngomong sadar-sadar. Udah belian. Berita. Iya. Udah belian. Bona tulang udah belian. Ayo. Bona diari udah belian. Lima hari lain. Gula. Tulang robot putar-putar. Lanjut. Di hula-hula ng Maranggi. Udah balian kurba. Ini mana pikir orang ke? Sudah ilah korang doon ako. Gabi. So ni manang dihida. Para na puta. Ulah na poso. Silaban. Tiga. Juta manurutol. Silaban. Manurung. Silaban. Si Majuta manurung. Nah, ngapain plus? Maka maju tu doa tu namin naroon na siyan bulok na jangga. Yung atu muning dulok ko. Tinggal mo ba? Nasi kapuso tu. Ang do nikan kapuso. Kanaroi ba? Pokan. Jadi kira-kira jadi pada tahu maju si kopar ni punami putus itu orang itu anak itu kali itu baru bere ide bere. Ada tamu. Ada pi sudah. Kurang na tabay. Kebetulan. Udah tuan ni udah. Sian keperro. Jual. Do pakai nak. Sekalian mbak. Oh. Orang-orang ini yang begitu. Oh. Itu loh pak. Yang lama. Dan tuan ni udah. Nak udah petani. Di udah tahun. Itu tahun. Mga ngabe sa king. Ay mo tayo mana? Kalau yang dia nama masuk-masuk. Di mana situ? Urlo helan namin. Situ na. Bangunan uri na rosian kapujuan. Bangunan uri ya, saya kepujuan. Jalo.
Kenapa pasar tahu mau? Lanjut. Kamera, Iban. Oh, baru sama ini. Atau maju. Kalau nggak jodoh itu tadi pasar. Jadi 5 abang keluar.